Ke a leboga Mankaleme ge re lebella tša bosetšhaba bošegong bja lehono re thoma ka province ya Free State. Lekala la Society for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA ka boripana ka Virginia le re badudi ba neetše lekala le dimpša tša mohuta wa pitbull tšeo e ka bago tše 20 le dimpšanyana. Dimpša tšeo di neetšwe ke badudi go tšwa phomolong le Herman. Se ke morago wa gore go tšwelele boipelaetšo bja gore bao ba nago le dimpša tša mohuta wa pitbull ba di neele morago ga tiragalo ya moragorago yeo go yona ngwana wa mengwaga ye seswai a hlokagetšego morago ga go kgakgauthwa ke mpša ya mohuta wo ka Herman. Ge re lebella ditaba tša province ya Kapa Bodikela, magologolo a badudi ba ikhweditše ba le kgakanegong tikologong ya Masephumelele morago ga gore mekhukhu ya bona e latšwe ke kgabo ya mollo. Ke lekga la bobedi mekhukhu tikologong ya Z section e latswa ke kgabo ya mollo mo nakong ya go sebe ya kgwedi. Gift of the Givers e thwetšweng go abelwa batšwasehlabelo thušo yeo ba e hlokago.